Katukad ti Basol. Tinapalabas, maragsakan unay ni Astor, gaputa nagbaligi da bigman anang puor iti restaurant ni Don Juan. Idinto ta ni Don Juan, kasta unay ti pungtot na, ket plano na abalsen daytoy. Papuuran natin at da abalay ni Astor. Awan sabali, no di ti happy house na ijeron runo. Kabayatan na, impakaamo ni Boy kanila kay Amancio, apimanawan daytoy ije happy house, gaputag paggad ti biyag na. Dagdagos met anapan impadamag dayta ti lakay, ken niligaya. Ket dita, napanda iti dagos ni Joy, tabareng adda ije ni Boy, ket kasarita na. Iti daytanot lakan ito, dimteng dadagimay kendinggas. Gapo iti panagdandanag ni Dagimay, nakunana apag titinulungan da apaksyatan ni Astor. Itagagayim, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katuka, ti Basol! At niya itante kasta tayo kanibuyang ay. Wano, pagtitinulungan tayo nga paksyatan ni Amo, tapno sardangan na ni Boy. Kanayo na nga pagpupudutan ni Boy. Demonyo kan diablo nga amo dayjay. Dagimay. Sige kit di, pagtitinulungan tayo nga paksyatan ni Amo. No kaya tiyo akat ekak iti puweson te kanan na. Anya. Dagimay. Maiturot kong arami din diyata. Tapno malpasan. Eram-raman na ni Boy nga. Saan mat nga mabalin Jakmat itulok. Napudot lati ulom. Iso akas tati bagbagam, Dagimay. Asino mati saan nga agpudot ti ulo na ngay? Kasi mat ni Boy. Si kaligaya, no kayat mo kat pagtinulungan ta ni Amo. Isa ko ta niya. Sa tanto parang guyod ija kalsada. Wano saan kat isa ko ta sa taibiten. Husto daytan, Dagimay. Di ka nagsao itinagalas a balikas. Pasensya kayo nga agpaso kanyak. Tama ka ungatak nga perme kan ni Amo. Ta sino ti saan ang makapungtot ka ni Astor? Amuyo ka di. Naglakala ko maabalsak ni Astor. Naglaka agudasak ti biyag na. Ngamjak aramidan dayta. Tati kayat ko. Inot arik naan na ti panagibalas ko. Ligaya. Ligaya? Kat ni Boy. Di tay itulok apagaramidan ni Astor iti dakas. Juan, ligaya. Ay, makipin na tayakmat ka ni Amo ano kasta ti aramidan na ka ni Boy. Ay, adda kan anak ko. Ha? Ay, agyamanak ta adda ka. Adda kayo dito'y, nana? Kadwak ni Arson. Naimbang nga oras iyo, Auntie Dagimay. Kastamat kan ka, Arson. Sige, umay kayo. Umay kayo, tagsasarita tayo. May papanitian niya, tatang. Sige, agtugaw kayo, Arson. Boy. Kayat ko akasarita ni Boy. Umay ka, Boy. Mapantay Jeruar. Wen, Auntie Gracia. Agyamanak kay may ka, Boy. Kat makasarita ka na imbag. Auntie Gracia? Agpaggad ti biyag mo ka ni Astor. Iso ano mabalin, umadayo ka. Auntie? Adda lugar akayat ko apangipanankan ka. Natalgad ka ijay. Saan, Auntie? Ha? Saan ko nga atrasan ni Astor Angel? No kaya't nakapatayin. Pues, agpinatay kami. Boy. Awan basol ko kankwana. Awan inaramid ko amadi kontra kankwana. Ita, no kaya't nak nga ipapatay. Makiin no naak nga rod. Anya? Saan? Di mo aramidin ti kasta. Saan ka akas kankwana adakas a tao? Iso adi mo tuladan ti aramid na. Awan ti sabali nga aramidam, no di ti umadayo. Tapno mailiklik ka iti paggad. Uray sa dino pa iti papanak.
Sa pulan nak tumutlaan. Kat ipapatay nak. Boy, Iso ang makiinno na aklaangan kan kuana. Maawatag ti pangadang ni Boy Ligaya. Kanamokmat ti ugali na. Nuawan basol na, saan nga umatras. Aging ga ama ipanaknak na nga awan basol na. Dinggas. Amom Ligaya. Nasaya at tao ni Boy. Ngam aramidan na ti kayat na. Nang runa, no pagsayaatan ti dadduma. Lumaban mat na ito'y, nauyong no iso ti makaungat. Kasta ka di. Iso at tinapalabas, nasaysayaat, no di tayo ibagbaga kan kuana. Narigatan, amangan no may sapay dayta amang padagdag iti pungtot na. Wen, tinapalabas, kat para lang kadatayo. Kat saan ko maamairaman ni Boy. Aramid at amin nakabalag, tapno maprotektarak ni Boy. Agyamanak, Dinggas. Sa bagay, nalaing ni Boy. Kabalan na aparmakan ti kalaban na. Idadanang kamag ni Padre Mateo. Duada kini Arson, anang ispal kan kuana. Lukasta, talaga ang naturad ni Franco. Wan, Ligaya. Nupay kasta, kasapulan na lata ti tulong tayo. Protektaran tayo. Wen, Dinggas. Kumusta tamot na ni Manong Boy, Ma'am Donna? Di namot na nasunutan ti may dito'y balay. Sipod idi panggap mo apikutan. Adan talat na aldaw na, Sonya. Hay, sayang anya, ma'am. Di mo napikot ni Manong Boy. Sana bale? Adan talat tagundaway. Ma'am Donna, anya nga iti sumaro no aplanom. Awan pa eh. Sige, ma'am. No anyan to ti planom. Sapay la kumatagbaligi ka. Mas daawak nga rod, Sonya. Namindwa ang nagplano ak. Nga mintis lang ta. Talaga asaan ka ngagbaligi. Kaputa ipulong ko latakan ni Manong Boy ti planom. Hoy, Sonya. Anya ti bagbagam? Agkuti-kuti ti bibig mo? Awan, ma'am. Tikonak, napintas ka. Kan, nataer ni Manong Boy. Iso abagay kayo. Talaga? Kasaanon nga Dinggas? Saan mat nga kayat ni Boy ti umadayo? Ang mga numapatay ni amo. Di ka agsaw iti kasta dagimay. Tapagdandanagam lati bagim. Madanaganak nga talaga. Awanan ni Boy jay happy house. Isuasa na basta mapasamak dayta. Awan ngam adamat dagay titang danan ni amo. Ngamang patay kan kuana no kas pangarigan. Huray pay. Madandanaganak nga talaga. Ish, Dakalan ni Boy. Katamunan ter aramidan na. Isuadi kag danag iti kastaunay. ay, Dinggas. Wanya. Mapantay jay sentro. Sakbay nga agsublita ijay happy house. Awan Dinggas. Intay gatangan daw buhi iti abasto dia. Gumulpitan iti masa nga karton nga sardinas nga sidsidian dia kan ni Arson. Anya? May sa karton na sardinas. Awan at least kat adda te ilaok di ate natang. Ngam sana kayat ni Boy nga gastos ka. Amo matay jay. Di na kayat nga gastos ka para ken kuana. Tadda kan umat kwartana. Uray pay. Basta'y gatangan ta iti ati kasapulan dia. Kang runaan te masidyakan bagas. Ala. Makamuka nga rod. Dagimay. Kastagayam ti may papan iti amam anyastor. Ngagpapan kan kaboy. Illegal ti trabaho. Wen, Isumat lagayam nga ado ti kwartam. pudno? Ado ti kwartak. At dapay urnong ko iti bangko.
ngam nagling atak amin a kwartak. Insugal ko tibiyag ko. Nga mabalin mo tagbalbalyo, saan ka di? Aliklikam ti illegal at trabaho. Mabalin mo ti agtrabaho, asaan na dayta? Murian niya ang trabaho dita, basta nadalos. Podno adakal ti kwarta iti dayta trabaho, boy. Ngam kas iti kinunam. Isugal mo ti bihag mo. Kasano numabak ka? Ama nga na ipatay mo pa Boy, kayat ko ngang balbaliw kan. Uray awan makukwarta tayo. Tinaskan. Saan adakas ti aramid tayo? Nalawag ka di, ha? Wen, nalawag. Big Lord, di mo pa nasarakan ni Boy. Kasano ang masarakan niyo? Kat adayo analalaingam da kayo. Big Lord. Kailala ti laing na. Tadi na kaya ti umakar kaniya. Patayin min, Big Lord. Nagaduwa sa Jonas. Ngam di mo maramid. Agpatingga kala iti sao. Day talalastog mo ti agado. Salbag ka. Nalalaing ni Boy ngam iti sika. Saan, Big Lord? Jack itulok. Huno kas tangarod. Ipanagnak mo analalaing ka ngam ni Boy. Gapukan ka. Ginuranak manan ni Donna. Kunana abinaybayan ka. Apay, anya dagiti imbagbagam ken kuana. Awan ti made nga imbagaken ko na. May papanken ka, anak. Ti kunaken ko na. Uray na alas ti ugalim. Ipatpatag kalata. Gapo ta anak ka. Anya. Margarita. Panawanan. Tapno ipatag mo ti anak mo. Agbalin ka kumaan asaya at nga ina kenkwana. Jak kaya't amapadasam ti impalak mo kanyak nga inam. Awan bibiyag mo kanyak nga inam. Nga uray agsakitak kat di nakpay sa rungkaran. Anya. Di mo ko maurayan. Akasta mo ti aramidan ti anak mo kan ka. Margarita. Agbalbaliw ka kuman. Saan la ati kwarta tinapatagkan ka. Apay ang nakaululimag kayo, madam. Madadaal ti pentasyon no kasta. Oh. Awan matparikot dito negosyom. Gapo tadakkel ti mapaspastrak tayo, iti binulan. Saan aday to'y negosyok ti pampanunutag, Mika? Anya nga rod, madam? Ni Donna. Ay, ti anak mo, madam? Wen, Mika. Gimura manen kanya ti anak ko. Anya? Ay, madam, aramidam ti amin akabaalam. Tapno saan nakaaguraan? Naragragsak ti biyak mo. No nasaya at tilinangan nyo nga agina. Nukas na. Nagkapo dito ni Mama, Lola. Wala, apaw. Kan? Adda ka di inted na kada kayo ang kwarta para iti kasapulan nyo, Lola? Ada. Ayan na, Lola. Kayat ko ang makita. Saan nadaskan nga ipakita kan ka, apog. Diyo kayat nga ipakita. Kayat na asawan.
nga awan maipakita yo. Ngamin, saan na kayo nga inikan ni mama? Apok. Ad-addan akagurak ni mama. Gapot na awan pa nang ipatig na kada kayo, Lola. Saan akasta, Apok? Bayan nyo, Lola. Ipalakam ko kankwana. Tikas iti aramid na kada kayo. Ay, saan nakasta, Apok? Bay amlatan, ti inam. Saan amabalin, Lola? Nagsaya at tibiyag na. Ngemda kayo nga inana. Binaybayan na. Kasano itan, big man? Di tayo mo't makita ni Boy. Man nga Lord, sa di na matatayan na ita. Sayang tidak kalagata, datang tayo, nagbaligi tayo. Sige, ipapati tayo sa pulan. Wan, big man. Pag na tayo dyan sa sentro, parang masalaw tayo ni Boy. Kumusta kayo? Joy? Adeline? Nasaya at mat, padre. Napan kami nagkararag, padre. Kan umayta ka sa rungkaran. Aywan, adanat na nga awit mi, padre. Itad mi kada kayo. Adtoy o. Mula ni nanang ko dagita, padre. Umayda kayo para manan. Ay, yaman aklaw na Adeline. Ay, wan gayam, padre. Kumusta kayon? Awan ka di matla ang tagpangpanggap kada kayo dito iti dakas? Awan. Kaya nabukitan dagan nat. Nasayaat no kasta, padre. Oh, kasano, padre. Agpakada kami. Agsubli kami to inton Sabado para iti meeting tayo kadag iti agtutubo. Sige, Joy. Kadagan nat kayo itidalan nyo. Wen, padre. No kasta, rimor kayo? Apay adidak inuray, takinuyog kayo. Amumi aya nga umay ka. Sana bale, tawan dakas na napasamak kada kami, boy. Uray pay. Kan saan kami mo't nagbayag iti simbaan Nagkararag kan sinarungkaran nila ni padre. Awan parikot iti dayta, Joy. Ngam amanga no masalaw yu da Jonas, kat anya pay ti aramiden da kada kayo. Sorry, boy. Saan mat nga emergency tinapanan nyo? Iso ano maminsan? Di kay rumrumwar adidak kadwa. O sige, matungpal, manong. Anya manong? Inauna ka ngam iti siyak? Ay, saan Inauna ka? Ala, saan kayon nga agrikyar pay? Husto ni boy, Joy. Tapag sayaatan tati pampanunutan na. Saan ta arumwar? Nudita kadwa. Anong? Nasayra kitimbaga ni Piglord. Iso kayat ko tiya ginom. Jay, baga na, analalaing ni Boy ngam iti sika? Wen? Jak itulok. Anya nga ro ti aramidam? Jak kayat nga tiwon nakday dya tao. Jonas, aklunam nga mina na nalalaing ngam iti sika. Naminano, na pa nagnagan tayo dayta? Lukas ta nga rod. Nasken ama pukaw. At sakbay nga aramidan tayo dayta. Uminom tayo bay. Rambakan tayo ti pan nakapukaw ni Boy. Sige, uminom tayo nga rod. Kalpasan tayo toy. Sapulan tayo ni Boy. Uray sa dino asuli ti lubong ti ayan na. Kudasan tayo. Anya pa'y dagiti sumaruno amapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad, ti Basol! Agyaman kami,
itin kay Panang Tarabay.